Pozdrav dragi pratitelji, dobrodošli u još jedan naš video. Da li ste znali da je Vegeta otrov koji nas ubija? A evo šta tačno sadrži. Mononatrijev glutaminat je poboljšivač ukusa. Postoje izvješća o cijelom spektru reakcija na ovaj sastojak, poput pojačanog lupanja srca, migrene, depresije, promjene raspoloženja, napetosti, žeđi i mučnine. Količina ovog aditiva koja izaziva reakcije varira od osobe do osobe. Neke reakcije javljaju se i do 48 sati nakon konzumacije. O ovom sastojku napravljene su brojne studije, a u jednoj od njih je na laboratorijskim životinjama izazvano oštećenje mrežnjace i sljepočnice. Većina je proizvođača hrane dobrovoljno prestala upotrebljavati ovaj sastojak u svojim namirnicama. Potrebno je pažnju obratiti prilikom kupovine namirnica, jer ovaj aditiv može doći zamaskiran i pod različitim imenima ili nazivima poput autolizirani kvasac. Nalazi se u tjesteninama, pekarskim proizvodima, krekerima, grickalicama, žvakama, juhama, topljenim sirevima i pripravcima od sira, gotovim jelima, dodacima jela, margarina ili senfu. Prirodan je i u ribi, mlijeku, ali tu nije štetan. Često se nalazi i pod imenom prirodna aroma. Učestala upotreba može izazvati glavobolje, mučnine, tjeskobe, lupanje srca, vrtoglavice, bolove u prsima, nadutost, hladan znoj, crvenilo lica, alergijske reakcije. U velikim količinama može dovesti do odumiranja živčanih stanica, a to se ipak povezuje sa nastankom Parkinsonove bolesti. Zabranjen je u dječjoj hrani. Ova hemikalija nadražuje jezik i zove se još i pojačivač ukusa. Vegeta, sastojak, ulazi so, sušeno povrće 15%, začini, šećer, boja, kukuruzni škrob, pojačivači ukusa i binatrium inozitat. Iz priloženog se može vidjeti da je fora u čarobnoj hemiji, a ne u sušenom povrću. Uzimate samo sušeno povrće i dodajte ga u vašu supu. Uz so i začine upravo onoliko koliko ga realno biva u dozi nekog od čudotvornih proizvođača. I vidjet ćete da supa bljutava u odnosu na onu koju oplemenjuje ovom smjesom. Ako u istu takvu supu dodate u prikladnoj proporciji samo natrium glutaminat, onda će supa biti izvrsna. Prema tome, sušeno povrće je tu samo kao pokriće za hemijsku supstancu koja će vas prevariti i otrovati. Tako vi skupa plaćate so, mrvicu sušenog korijenja i mrvicu začina, a uz to kupujete otrov i prevaru.